Dilolostro YouTube channel. La hilesh godi. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Kokwani Mavhayivhayi va teki xiboho xa leswaku va ya estudio ku ya kandziyisa risimu ra Mavhayivhayi leri nga vanga huwa eka Gaza. Hi ta tsundzuka leswaku endzhaku ka loko xiyimbeleri Benny Mayengani the President va ta va humesa album ya vona leyi nga thyiwa leswaku Mahlasela, ku vi na risimu leri nga thyiwa leswaku Menemene ya ka Gaza, laha ka risimu leriya ku na ti-chorus ta ku vula leswaku he Mavhayivhayi ndyohele mani xana. Naswona Kokwani Mavhayivhayi va kombisa leswaku marito lamaya xiyimbeleri Benny Mayengani the President vo lo ma yiva eka vona. Se va endli nkandziyiso va ri na xivilelo xa ku kombisa leswaku Benny Mayengani the President leswi va nga swi endla a swi va khomangi kahle. Babo we Benny Mayengani, loko kombela ku namuntlha i rhaba nghoma ya mina mali leyi ku wa ku dyana mina i dyana mina na ku na mina lunghisa vusiwana bya mina wena tlule ya nghena i teka nghoma ya mina loko ni tlanga na ti-track a wu fi mkholo nghoma leyi wa le ta jika maphoriseni he Mavhayivhayi onele maisha. Naswona va tlhele va yisa emahlweni va koxa eka xiyimbeleri Benny Mayengani the President va kombisa leswaku va lava mali ya ku ringana 20,000 ku va xiyimbeleri Benny Mayengani the President va tirhisi marito ya vona kumbexani va yivi risimu ra vona. Se hi voni eka siku ra namuntlha Kokwani Mavhayivhayi va le studio naswona va le ku kandziyiseni ka risimu ra Mavhayivhayi. Timhaka leti sukile ka ku va un'wanyana wa vahumelerisi wa vunanga Thusa RSA a fika a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga vekela nkandziyiso lowu a nga chaya swichayachayani swa risimu ra Mavhayivhayi ivi a tsala leswaku ni kombela mi ni hlanganisa na kokwani la a va ti studio va ta humelerisa talenta ya vona. Se hi ndlela leyiwani kahlekahle a kombisa kahle leswaku u na ku tsakela leswaku a nga tirhisana na Kokwani Mavhayivhayi va kandziyisa risimu ra Mavhayivhayi. Se namuntlha hi fike hi vona Kokwani Mavhayivhayi va le studio naswona swi tikomba kahle leswaku a ku ri ku kandziyisiweni ka risimu leriyani. Se hi ndlela leyiwani Kokwani Mavhayivhayi se va teki xiboho xa leswaku va landza murhangaphandla hi nghoma yi vuya hi nghoma. Se hi ndlela leyiwani Kokwani Mavhayivhayi swi ta vula leswaku va ta humesa risimu ra Mavhayivhayi tanihiloko va kombisa leswaku risimu leriwani kahlekahle i risimu ra vona. Nkandziyiso wa risimu leriwani loko ri cheliwe swichayachayani hi lowu. Ri twakala ingaku risimu leriwani ri ta fika ri vanga huwa naswona xiyimbeleri Benny Mayengani the President ku va va teki risimu leriya kumbexani va yivi risimu leriya eka mukhegulu swi tikomba ingaku se swi ta va swi hundze ku promotion eka mukhegulu hi mhaka un'wana na un'wanyana u ta lava ku twa risimu ra kokwani leswaku ri njhani. Se hi ndlela yaleyo swi ta vula leswaku xiyimbeleri Benny Mayengani the President va ta va nyiki promotion ya mahala eka kokwani. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ya n'wina mi nga subscribe hi xandla ehenhla ka xin'wana na xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.